ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଜୋମାଟୋରେ କରିଥିଲି କାମ ଫାଷ୍ଟ। ଜୋମାଟୋ କଲା ପରେ ସ୍ୱିଗିରେ ମୁଁ କରିନି ଏତେ, ଗୋଟେ ଦୁଇଥର କରିଛି, ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗିଲାନି କାରଣ ସ୍ୱିଗିରେ ଆଇଡି ମୋର ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ 18 ହେଇଯାଇଛି ତ ଆଇଡି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱିଗିରେ ଦରକାର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ନାହିଁ। ତ ସ୍ୱିଗିରେ ମୁଁ ଏବେ କାମ ଠିକ୍ସେ କରିନି, ତ ସ୍ୱିଗି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ ଜୋମାଟୋ କଲି, ଜୋମାଟୋ ପରେ ଜୋମାଟୋ ମାସେ 2 ମାସ ପାଖାପାଖି କଲି, ଦେନ୍ ତାପରେ ମୁଁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଜଏନିଂ ହେଲି। ମାନେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କଥା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଜଏନିଂ ହେଇଥିଲି, ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଥିଲା, ହଠାତ୍ 2 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା କାହିଁକିନା ମୁଁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ କାମ କରୁଥିଲି ହେଲା। ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ସେ ଡ୍ୟୁଟି, ତ ସେ ଡ୍ୟୁଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ହିଁ ପାରିନଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିରେ କାମ କଲି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ 1 ମାସ ପାଖାପାଖି। ଦଶହରା ଘଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଦଶହରା ବିଗ୍ ବିଲିୟନ୍ ଡେ ଚାଲିଥିଲା, ମାନେ ଆପଣ ଯେତେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ବିଗ୍ ବିଲିୟନ୍ ଅଫର୍ ଚାଲିଥାଏ ଦଶହରାରେ, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବେଶୀ ପାର୍ସଲ ଆସୁଥିଲା, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଅର୍ଡ଼ର ଲୋକମାନେ କରୁଥିଲେ, ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପାର୍ସଲ ଆସୁଥିଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି, ସେମିତି ଚାଲିଥିଲା କାମ, ବହୁତ ପ୍ରେସର ଥିଲା, ତ ଟାଇମ୍ ହେଉନଥିଲା କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ସେଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ସେ କାମକୁ, ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ରିଜନ୍ କରିବି। କେଉଁଟା ଭଲ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ କଲେ ଭଲ କି ଜୋମାଟୋରେ କଲେ ଭଲ, ସେ ଦୁଇଟାରେ କମ୍ପେୟାର ବି ମୁଁ କରିବି, ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ମୁଁ କହିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇକ୍ ଅଛି ତ ତାହେଲେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ନ କରିକି ଆପଣ ଯଦି ଜୋମାଟୋ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାଇକ୍ ନେଇ ସ୍କୁଟି ଗୋଟେ ଅଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ବାଲା ସ୍କୁଟି କଥା ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି, ତ ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ସ୍କୁଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ କରିବାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବେଟର୍ ହେବ। ଓକେ, 5ଟା ପଏଣ୍ଟ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ତ ସେଟା ସବୁ ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା। ତ ଜୋମାଟୋରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ଯେ ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣ ଯିବେ କାମ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ, ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଚାହିଁବେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣ କାମ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି କାମରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଦେନ୍ ଅଧାରୁ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସିପାରିବେ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ନଥିବେ, କି କେହି କିଛି ମାନେ ରୋକଟୋକ୍ କିଛି ନଥିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣ କାମ କଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣ କାମ ନ କରିକି ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଫ୍ରି ନା ତ ଆଜି ଆପଣ କାମ କରିବେନି, ଯଦି ଆଜି ପୁରା ଟାଇମ୍ ଫ୍ରି ଅଛି, କି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେବଳ ଫ୍ରି ଅଛି ତ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇ କାମ କରିପାରିବେ, ରାତିରେ ଫ୍ରି ଅଛି ତ ରାତିରେ ଯାଇ କାମ କରିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଯାଇ କାମ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ କାମ କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ ରହେ ସେଇଭଳି ଆପଣ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇକି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। এটা ଗୋଟେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗଲା ହେଲା। ଆଉ ଜୋମାଟୋର ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ କାମ କରିପାରିବେ ଜୋମାଟୋରେ। ଯେ ଜୋମାଟୋ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୂର ବାଟ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ଦେଇପାରେ, ଦୂର ବାଟ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ 10 କିଲୋମିଟର 15 କିଲୋମିଟର ବେଳେବେଳେ ପଠାଇଦିଏ, ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କୁ 5-6 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ରଖେ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ 10-15 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟ ପଠାଇଦିଏ ହେଲା। ଆଉ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, 10 କିଲୋମିଟର ଯେଉଁ ପଠାଇଦିଏ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହୁଏ। ହେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ବି ଅଛି, ମାନେ 10-15 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପଠାଇଦେବ, ହେଲେ ସେଠୁ ମାନେ ପାର୍ସଲ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆସିବ ପୁଣି ତ ରିଟର୍ନ, ସେଇ ତେଲ ପଇସାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ହାତରେ ଲାଗିଯିବ, କାହିଁକିନା ସେଠୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିଛିଟିଆ ଜାଗା ବେଳେ ପଠାଇଦିଏ, ଯେମିତି ମୋ ସହିତ ଥରେ ହେଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବି ବହୁତ ଥର ହେଇଥାଇପାରେ ଯଦି ଜୋମାଟୋ କରିଥିବେ, ତ ହେଇପାରେ ମୋତେ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏବେଠୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଯେତେ ଦୂର ବାଟ ପଠାଇଦେବ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ନିଛିଟିଆ ଜାଗା ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିବ, ମାନେ ଦୂର ରାସ୍ତା ହେଇଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ କିଛି କେଉଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ନଥିବ କି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲାଗିନଥିବ, ନିଛିଟିଆ ଜାଗା ଥିବ। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ରାତି ବେଳେ ପଠାଇଦେବ, ରାତି 9ଟା ବାଜିଥିବ କି 10ଟା ବାଜିଥିବ, ପୁରା ସୁନସାନ ଏରିଆରେ ପଠାଇଦେବ, ସେଇଟା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ରହିବ, ଟିକେ ଚୋର ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଜାଗା ବି ହେଇଥିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ସବୁ ଗଳିକନ୍ଦି ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଭିତରେ ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗିବ। ଆଉ ସେ ଦିନ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୂର ଜାଗା ପଠାଇଥିବ। ଦିନ ବେଳେ ପଠାଇଲେ ଅବশ্যଇ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଦିନ ଆପଣ ଯେତେ ନିଛିଟିଆ ଜାଗା ହେଲେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ, ଆସିପାରିବେ, ଏତେ ବି ଆପଣ ଡର ରହିବେନି। ହେଲେ ରାତି ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ଲାଗିଯିବ, ସେଟା ହେଲା ଗୋଟେ ତାର ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଜୋମାଟୋର। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ କ'ଣ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରେ ହିଁ କାମ କରିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ତ ଆପଣ ଗାଁ ଭିତରେ କାମ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗାଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ତ ଆପଣ ଗାଁର ଗଳି କୁହନ୍ତି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ କାମ ଗଲେ ଆରାମସେ ଆପଣ ସେ ଗାଁ ଭିତରେ କାମ କରିବେ, ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଟୁ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ 5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, 5 କିଲୋମିଟର ଉପରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେତିକି ବଡ଼ ହେଇଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପାର୍ସଲ ଡେଲିଭରି କରିବେ। 5 କିଲୋମିଟର ଉପରକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବନି, 5 କିଲୋମିଟର ତ ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଆପଣ 2-3 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହିଁ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ସବୁତକ ପାର୍ସଲ ଦେବାର ଅଛି ହେଲା। କେତେବେଳେ ବେଳେବେଳେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତାର ହେଲା 5 କିଲୋମିଟର, 5 କିଲୋମିଟର ଉପରକୁ ସେ ପଠାଇବ ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି 5 କିଲୋମିଟର ଉପରକୁ ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ପାର୍ସଲ ଡେଲିଭରି କରିବେ ହିଁ ନାହିଁ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଅଛି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ। ଏଇଟା ହେଲା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗଲା। ତାପରେ ସୁବିଧା କ'ଣ ବାଇକ୍ ଆଉ ସ୍କୁଟିରେ, ତ ଆମେ ଯଦି ଜୋମାଟୋ କରୁଛେ, ଜୋମାଟୋରେ ଆମକୁ ଦୂରିଆ ବାଟ ପଠାଏ, ଆଉ ଜୋମାଟୋ ଯଦି ଆମେ ସ୍କୁଟିରେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ତେଲ ପଡ଼ିଯିବ, ମାନେ ସ୍କୁଟିରେ, କାହିଁକିନା ମାଇଲେଜ ଦେଖେ ସ୍କୁଟିରେ 40 ମାତ୍ର, ଲିଟର ତେଲକୁ 40 କୋଉଥିରେ 35 ମଧ୍ୟ ମାଇଲେଜ ଦେଖାଏ। ତ ଆମକୁ ଜୋମାଟୋରେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେବ ଏଥିପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଜୋମାଟୋ ଦୂରିଆ ବାଟ ଟିକେ ପଠାଇବ, ଆଉ ପାର୍ସଲ ନେଇକି ଯିବା ଦୂରକୁ, ଆଉ ଡେଲିଭରି କରିବା, ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ମିଳିଲେ ପୁଣି ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯିବା ପାର୍ସଲ ଆଣିବା, ମାନେ ବେଶୀ କିଲୋମିଟର ଆମକୁ ରନିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ରନିଂ କଲେ ତେଲ ଆମକୁ ବେଶୀ ପଡ଼ିଯିବ। ଓକେ, ମାନେ ତେଲ ବେଶୀ ଅବଭିୟସଲି ପଡ଼ିଯିବ ସ୍କୁଟିରେ, କିନ୍ତୁ ବାଇକ୍ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ଗୋଟେ ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ତେଲ ପଇସା ପୁରା କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ସ୍କୁଟିରେ 3 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଇକ୍ରେ ପଡ଼ିଯିବ ଟଙ୍କାଟା 50 ପଇସା ଆଇ ଥିଙ୍କ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଟଙ୍କା ରନିଂ କରିବ, ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ତ 80 କିଲୋମିଟର ବି ରନିଂ କରୁଛି, ହଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 80-100 କିଲୋମିଟର ବି ଲିଟର ତେଲରେ 80-100 ମାଇଲେଜ ଦେଖାଏ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ଏବେ ପାଖରେ ସବୁ 60 ମାଇଲେଜ ଦେଖାଏ ବାଇକ୍ ଗୁରା ସବୁ, ତ ସେଥିରେ ଆମକୁ ବେଶୀ କମ୍, ମାନେ କମ୍ ତେଲ ପଡ଼ିଯିବ। ତ ଏଇଟା ହେଲେ ଜୋମାଟୋ ବାଇକ୍ ଆଉ ସ୍କୁଟିର ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଟା ସୁବିଧା ହେବ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଦୂରିଆ ବାଟ ଜୋମାଟୋରେ ପଠାଏ, ଆଉ ସ୍କୁଟି ହେଲେ ଅଧିକ ରନିଂ କରିବ, ଅଧିକ ରନିଂ କଲେ ଅଧିକ ତେଲ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ବାଇକ୍ ହେଲେ ଅଧିକ ରନିଂ କରିବ କିନ୍ତୁ କମ୍ ତେଲ ଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜୋମାଟୋରେ ବାଇକ୍ଟା ହେଲା
सुटेबल ओके स्कूटी अपेक्षा बाइकटा बेसी आम सुट कर फ्लिपकार्ट कौन फ्लिपकार्ट आमको कम बाट रनिंग करा अधिक बाट रनिंग हम ना कारण 5 किलोमीटर भितर ही बुलवा और पार्सल दबा तो बेसी आमको रनिंग करने को पड़ो ना तो से स्कूटी एथपाई बेटर मुझे कहती क्या आम जो पार्सल फ्लिपकार्ट गोटे पार्सल फ्लिपकार्ट एकात्र में 20-25टा कि 40टा कि 100टा पार्सल एमती ना पड़े तो स्कूटी पछपटे आम नहीं पछपटे नहीं पार स्कूटी आगपटे रखापी तो से आमको स्कूटी पार्सल सुविधा हम आउ सुविधा ही हम बस सुविधा से मुझे कहली स्कूटीटा सुटेबल हम बाइक किसी असुविधा नहीं लोक बाइक भी कर जोमाटो सॉरी फ्लिपकार्ट पछपटे बांधि दूसरी सैड्रे मतलब बांधुंट पूरा एडे मोटा मोटा करके देखी क्या काम थे देखी कि सब बांधुंट तो बाइक भी सुविधा बाइक भी आहरी बढ़िया कहीं स्कूटी सुविधा जी हम तेल मतलब जी खाइब तापेक्षा जो बाइक करे बाइक टे असुविधा पड़े कि ठीक से बांधाबांधि करदेला असुविधा किसी हेनी आ बाइक आहरी सुविधा हम मैंने कम तेल आहरी खाइब किंतु मुझे जाने स्कूटीटा बेटर हम कहीं स्कूटी आम आगे रखीदे देन कस्टमर लोकेशन पाखे पहुँची सागे सागे स्कूटी न कस्टमर बाहर आसला तो आम पार्सल बाहर कर देदेवा मैंने तो खोलिया पड़े कि बाइक कौन असुविधा बाइक पछपटे रखा पछपटे सब बांधा पड़ो बारंबार तो बारंबार ओल्ल बारंबार खोलिया पड़ो आ कस्टमर को खोलिक दबा पड़ो मैंने जो बंधा हो बस्ता बंधा हो बस्ता खोलिक आमको पार्सल दबा पड़े पुणी तक बांधा पड़ो स्कूटी पछड़ा आम रखी बांधि देचे आगपटे गला खोल रखाई आम बस आराम से बाहर कर देले आमको बारंबार खोल मार करा पड़े तो स्कूटी से कहली फ्लिपकार्ट सुटेबल तो फ्लिपकार्ट बाइक एंड स्कूटी फायदा फ्लिपकार्ट कौन टाइम फ्लिपकार्ट आम जी पड़े सकाल जा पड़ो सकाल मैंने 7टा जा पड़ो कौटी कौटी अलग अलग टाइम था कि आम जो जाते हैं आमको 7टा 7:30 भितर ऑफिस जाकर पहुँचार अच्छी तो ऑफिस 7टा पहुँचले आम पार्सल सेना बाछा पड़ो पार्सल बाछी सारापर जाकि आम बाहर बेलू 9टा 8:30 9टा हो 9टा बाहर पार्सल सब तक डेलीवरी डेलीवरी करके आमको ऑफिस जाकर पहुँचा पड़ो 5टा पूर्व 5टा मैंने 6टा 7टा पूर्व ओके 7टा पूर्व पहुँचार अच्छी न पहुँचे आम गाड़ी भी शुणा पड़ो हाँ चलो गाड़ी टी शुणा पड़ो कि जहाँ पूर्व पहुँचिक आमको कम सारे अच्छी तो से पहुँचला पुणी जो पार्सल बड़के तो जो मैंने नहीं थे से पार्सल को स्कानिंग कर पुणी से मैंने आहरी घंटे 2 घंटा लगी है भाई 7टा जाकि फ्लिपकार्ट मैंने ऑफिस पहुँचते कम सारिकी तो आसला बेलू ऑफिस आपको 9टा बाजी जो थे ओके पर सीना 9टा पूर्व आप आसीपारे ना तो ये रूल सब जगह कौन मुझे जानी कि मुझे कम करती ना ये सिस्टम थी मैंने बहुत खराब सिस्टम थी से मतलब जमार सुटेबल है तो मुझे आपको कौटे केमती सब बेटर 3टा लेखा पॉइंट करछि 3टा पॉइंट बहुत काफी यदि आउ भी आपको किसी रीजन दरकार जानापी तो आप कमेंट करेंगे मुझे गोटे भिडियो आहरी बहुत रीजन कवि कौटा भल जोमाटो कि फ्लिपकार्ट ओके तो ये मो एक्सपीरियंस रु मत जोमाटोटा बेसी भल लगे किंतु अर्निंग मोर प्रॉफिट है फ्लिपकार्ट सब अधिक प्रॉफिट है कि जोमाटो मत सब बेसी भल लगे यह भल लगे क्या जो मुझे मन इच्छा जाऊँगी मन इच्छा कम करी पैसा मिलूला कि फ्लिपकार्ट कौन मतलब इच्छा जा पड़ो आदि गाड़ी भी शुणा पड़े बहुत गाड़ी शुणा पड़े कस्टमर मैंने कह आउट भिडियो जो आप कह कमेंट करें तो आउट भिडियो कह कस्टमर को बिहेवियर भी सबुठी सामान न था जोमाटो गोटे कस्टमर बिहेवियर है फ्लिपकार्ट कस्टमर बिहेवियर अलग थाए आउ फ्लिपकार्ट मतलब किसी एपिसोड गला ऑफिस रे गाड़ी शुणा पड़ूला ऑफिस रूल मानक ऑफिस रूल सब मानिक चलवाक पड़ूला तो तार बहुत रेगुलेसन था मैंने सकाल 7टा जा पड़ो आसला बेलू पार्सल देकी सब कम सारिक आसला बेलू से हो राति 7टा 8टा के आउ जन जन था पार्सल आनी घर रखी दिखती घर कम करती पुणी पार्सल डेलीवरी करती किंतु सेटा पूर्ण लोक ठीक जमीक जो मैंने बस कम करते हैं सुटेबल हो पार्सल नहीं आसे 3-4 घंटे आराम से पार्सल देते गला काम करेंगे किंतु नुआ लोक मैं ठीक मैंने नुआ डेलीवरी पार्टनर फ्लिपकार्ट टी कष्ट हो पाए है मसे 2 मास कम करदे सी भी मतलब एडिक्टेड हो किसी असुविधा ना कि मुझे जानवर फ्लिपकार्ट मोर सब हाइस्ट अर्निंग होता जोमाटो अपेक्षा ओके किंतु जोमाटोटा बेटर है जोमाटो आमर किसी भी माने मो एक्सपीरियंस जोमाटो आमर किसी भी टाइम टेबल ना मन इच्छा जा मन इच्छा कम करवा तो ये किसी रूल स्ट्रिक्ट ना फ्लिपकार्ट बहुत स्ट्रिक्ट बहुत रूल रूल अनुसार आम चलवा पड़े जमी गोटे ऑफिस ड्यूटी फ्लिपकार्ट आम कम कर अच्छे काम करेंगे चाहते तो जी फ्लिपकार्ट फुल टाइम रही पार्ट टाइम फ्लिपकार्ट एत खास रहा जोमाटो कि पार्ट टाइम आप करेंगे फ्लिपकार्ट आप फुल टाइम काम करा पड़ो आ फुल टाइम आप कराया चाहते किसी काम तो फ्लिपकार्ट जॉइन करूँ फ्लिपकार्ट फुल टाइम करूँ आउ ठीक ठाक प्रॉफिट हम किसी असुविधा नहीं आउ मोर भी मतलब फ्लिपकार्ट बहुत बढ़िया अर्निंग होता जो 10 टाइम में काम करती 10 मासक मुझे से कमटा छाड़ी रूल अनुसार रोला आउ किसी काम मुझे करें ना कि कॉलेज जापार ना कि किसी करें तो किसी काम मुझे कर टाइम टेबल रहा बेलू बहुत टाइम जाता आउ से टाइम अनुसार अर्निंग जी होता मोर मैंने इनकम जी होता मत ठीक लगे क्या मोर से इनकम कर ही नहीं ओके तो से मुझे फ्लिपकार्ट छाड़देली आपण भिडियो बनती क्या आपते भिडियो बन देखा तो मतलब से भल लगे तो मुझे छाड़देली फ्लिपकार्ट को अब पुणी थे भिडियो बना आरंभ कर पुणी थे भिडियो आसो बहुत जिन एत दिन भितर हो सारी आपको सब जनइबी तो गोटे भिडियो आपको जनइबी तो आज भिडियो केमती लगे जमी मतलब कमेंट जनइबे आ भिडियो भल लगे भिडियो को लाइक करें आज आपको सांग फ्लिपकार्ट के जोमाटो काम करम करने चाहूँगी ये भिडियो को सेयार कर ताकि सी मतलब जापर कौन काम करेंगे से सुविधा हो जानापी तो आज बाय बाय टाटा सी यू।